Yen cang meko kawin cikang wang amasang. Kaden cibungut poncang. Mang meledang cepat dewa mampuran. Sing nyandang ben matur nggih. Mengane rumah sengon lah. Aku benih bapo bintang kemit kelah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajan, lunas titel lah. Inya tirten ya. Ya, ya. Punika sami ngawinang mengerti yang mang duni ngawin. Hello, walau deko jas sebagai gen-gen ya deko jas sami-sami. Perjalanan cara bebek empat. Weh. Lang hal makalo be. Makan. Nemu dia bapak kata. Ini nak kengken nih. Dia nak kedak lagi. Dak sedeman ngajak nak muani pura-pura kene. Nak mau nih nih. Beli. Beli tawang beli tuh udah kedak itu. Ulang. Bahasa apa dong? Beli. Mana apa kene? Menak pura apa kene? Ngapa sih man? Paman apa bro? Mana? Weh. Yuk. Iyan beli nggak merasa mesoman kadang kamu mai coba bareng-bareng. Bareng. Sirap bareng-bareng. Sirap mudia. Sirap. Sirap ngidam. Semudiang. Yang menadane sirap. Cokori dewa pas darmo bisa nadosa kanan. Ya napa niko cokori dewa makakon cerek ngurus tulang anggo. Kalau rasa puniko rabi druwe. Ken saya yang lah kurangan jadi ketunan beketancap aku. Woi. Krodok anci di kariron deh. Aden cicak turus lagi tancap benci. Macam cijak dari cang Dah. Kemudian iya ramah, pemekas beli deh. Kebet yang udah nunggu dari begitu. Nak kene. Dah makan nama kene makan. Dipikirnya lagi melali. Melali apa? Maja. Weh. Kian. Pedeh pone pangkain kawat dia pedeh beli pone. Kudiang beli pede beli nggak sayang kan yo. Beli temen. Soma. Dija ngale somah kene ben. Ijo sing ada. Sudah apa dini? Yang racun nih. Dah. Beli sing bisa sing ngaksi nak kedak-kedak kene. Sing kok nguji jak kesabat katanya nah. Mau masak kedak nah. Lega menyabak beli ha. Nang mai manuk. Kedak jangan nak kecapur kesabat. Nek beli sing demen kena kedak-kedak. Yuk weh. Nek. Yang sedeman macam liu-liu munyi ke kene nyenye mengketai ke kene. Beli sing demen kena kedak-kedak. Yang siapa sih deman kene mau pura-pura ke kene. Kali apa beli pura-pura? Selesai kene. Di kene. Dia salah tampi nah. Beli bisa kedak nih. Kedak kok pangkain kawan dia kedak beli pada. Yang beli kedak yuk salah. Saja. Beli makan. Kaden jajo botne diu. Kaden sajo botne diu. Siap. Manisnya cinta. Baiknya gantungan di. Ayo, gelet. Badan anget cering. Wes. Ngepresan ini. Sing ada gitu, aneh ada kene. Wes sawes, bablas angin marah dong. Tadi ngepres orang Ci. Ngebres bang ini. Tadi bisa ngepres. Kayu enek. Anginnya pesu. Kaden kios bat. Mas yakin itu. Ini kengken. Beli sesai-sai nggak enak yang kecewa. Sesai-sai nggak enak yang gedek. Tinggu diang beli ngan gedeg nah. Mas omah apa man tuh kene. Amun ika kalau aneh yang ngiring beli dada serabi.
Ados Tantan. Hah? Ados Tantan. Anu. Ados Tan. Dedo. Kengken ne. Ados Tan. Anu. Wih. Kengken. Ados Tan. Kan cokori kopi kayu nanti cokori dewa. Muridnya kan dan masuk yang terus rai. Tanya Ados yang tanya belang beling. Yang kenang beling ragu jubong. Masa mana subur ya jubang? Ini bener sing nyanyak beling. Udiangan beling. Beli taruh tanya udiang. Hadis yang udiang. Bener udiang. Anu, Ini nunu lele. Kene anak yuk. yang sapu niki beli. Boyo jadi tiang ngulati kesenangan kemon. Amang kena di tiang ngiring beli kantun kena. Ide nak kelingsir kantun nyeneng. Wekasan pet praden waktu ide nak kelingsir beli jaga ngetos linge idone. Wentan putra penyeredi. Pet praden beli laris ngiring di tiang sampun dan wentan kantun dikiring jagate. Sire pacangan tos. Mejantan puri duwene pacang kutung. Kumantene mata sapu niki lak tiang tiang. Kene yuk. Ane tami beli dini di puri. Derste neka paice uli pidan kini dirating si Raja Betara Betari. Mapan puri agung kinucap. Ien prade ada na alaki rabi. Ada anak mesumahan. Manten di sejoron puri. Sendadi ngawang-ngawang melaksana. Ien setadang andalan pada wasan perang bakat. Kali apa bakat kalau di perang. Nyanan. Ini tan swece kau ini bles lekat kanan bisa peceng bisa perot hanya mundur nyan cungil landas ben bidanje ada padewasan mau tamu nyan bareng-bareng beli yu tu piring ben parakane ke Pemerajan Agung Malu Musko nunasi ceri desang yang paramu wisese nyanan swece widine ngobot beling yu lekat pianae putra mau tamu kemicilan, binaga penyeledihi, beli yu kasan. Oh, dados ning rara duasa. Bener. Mendi napi duasa beli. Ya apa long tak? Wah ngarana pedewasan sana becik. Ah, Atur ino dewasa. mendi apa? Kale bidan ke purnama nuju dilem. Nah ne, ben pidan jada pada wasan melah, ada di Nerahayu. Dileme si barangan ngajak purnama nih, mardadi. Ah, maksud si purnama ning kedilam gitu nah. Anane bener. Itu ngare dados. Weh, bisa poleng panayae. Anak gede juga. Selamat juga. Bisa ora panalendres panayae. Male gae. Memaro nak lengah. Man pemudiane sapu napi. Kadan putih medake, selang medake. Untune patut putih. Ane poleng kinucap mau tamu. Nekene patut poleng, nekene patut selam, nekene patut putih pangketo ya. Nyanan yang putih maka janganan penyingak ne putih bau putih. Oh, ya, dados. Putih uban. Umpamene benyang duasa kentan tangan mangket cokore dewa mau bawa sing di tiang ini. Ayu ben mane duasa kentan nah. Bang bener pen di tiang siap-siap tuh. Siap kemudian. Ah patut megundul, mekuris. Yang repot-repot mesti mau gundul mau kuris. Man, kaki hangat gemulahak. Semua blolar. Kemudian mesti menggundul. Dan bang bersih kentan. Ah, mangket sapu niki yang pun suwe dan tenanin ke Jawa. Giring melancaran pisan giring. Ke Jawa giring. Sapu napi sampun lingsir mau sang melancar. Sapu napi pawacanan itu nak lingsir. Peniku patut pawasan. Bentan wacana napi. Jadi nih kene. Nemawanan rumah senadak sarep di tekemai. Beli sangkane ngamo bisa me ditah nak lingsir maka kalian. Mirip nawang. Panegara pejarakan pesmetonane. Nejani sedang ngewangun karyaku. Karya ngentag lingi, karya pemungkam.
pinaka Cina rumah ket pesemetonan beli iu masih kemo kepuri beli ketitah mamidara kunangan kemodo. Oh, dadosnya jadi kunangan mereka. Aduh, sedang baca kepisan beli. Galah dibiasa mau tamu jadi ngiring beli kunangan mereka ke penjarakan. Puni ditarik para pas semetonan dua. Bata jen semetone sanerao, bata amunika semetone raga. Utama nih kali daerah ke di penjarakan. Kakek denger ares beli. Adiknya lipah beli kan. Didiadu kan didiang. Dan becek pisan kena didiang. Mungkin baju napi angin mereka. Sandal kulit tapi sandal kacang. Nge sandal kulit kacang ampun napi. Tidak simen kan munyin dia. Iya itu sing biasa nih. Mat, Ini mapan tuaro biasa. Beli sing luwung kayu nih. Di sejeroning sewa lepatro nih katur kepuri. Ada di tumungo tan kewenangan yang pradi anak lu milu kemu nuduk ngiring ke jalan gini. Pengambilan hari. Pangsing yang nulian iu mewakil kakak. Karya agung itu. Ben sadar. Ini sangat karena rumah sajereh kayu gini. tapi Itu karya agung ngendek lingit. Karya pemuka. Undangan nih. Panegara, duru negara. Tamiu mekejang ulit itu. Persemetonan liu. Aneh sangat. Angon beli sekali kayon sih lanang-lanang. Apa ben ada landas nak lanang ditunyen truna. Truna ben maimuh. Bisa ganteng bagus. Beli nawang yuk kene nyenan det gitu cepok. Aduh ngencel lah beli kan kudiang nih. awe misi canedra pra angon manis cukup di telan yang keledeng daya ketek-ketek daya ambil ketek-ketek telan bacaplok ya awe tidak ada peran sama karya agung tanda di lelohmu kakudia anak ngai bantan oh mana dua kan ada wani-wani kena lelah daya ambil ketek-ketek kenapa bantiang mana dia lakar nyarangan pemargin beli kunaan mereka ke penjarakan rasa ngelantur dan gin rasa ngentok-ngentok gin papan dan jana lanang bagus yang mata nak kewen dan nak pajang ceket talara kewen dan oh yang tiatan milu pangalungan makejit daya lagi kita belum bacaplok ya dan yang ada di dekat Kudiang kemo berawas. misi campur Nang kenahan uli pidan. Awit pertemuan beli ngajak iu. Apa tahan beli nyeledek kamu main? betul Tahan beli kenyir. betul Ulu toro tahan. Tahan beli ngali gelan lenan. betul Beli sing demen gitu. sing teman kita Beli mulu sing demen. Sing kepapet yen len. Awe, jenseng yang kepepet len urus le. Ah, ente ngapet, ente nagios. Oh, dadosun tiap-tiap sarang mereka. Ini kene Yuna. Ien mula saja sangkaning ulang Nggih. diserang tujuan yuka presiden bareng-bareng kemo. Dini dipuri. Ne mula pinaka kembangat janan gini sing adalah mula tuang kudan Yun. Nggih. Pinaka emas jiwat man beli mula tuh ayu. Injani ayu bareng nutuk ngiring pejalan beli kemo. Nggih. Itu sedang nak mekarya ne. Maja jahitan. Jangan anak pebin lantas misi karya nih kasar-kasar rumah piring itu beli sing loh kayu. Tidak kan dimakai gitu-gitu. Jadi pangrahayu. Yu melinggi dipuri malu. Nggih. Bentelun jani pemuncukin karya itu. Petiga lainnya puncak karya. Nah. Man. Beli rumah semeton kemo. Nggih. Beli kemo malu sing pang presiden nyangre sang ne jagirao. Nggih. Yu melinggi dini. Bentelun karya agung yang awet. Nah, kereta kencana puri pejalan kelakar. Menang sih tiang di tiang. Menang. Nggih. Dah semua mana di tiang. Tiangnya terus tinggi dan puri dengan tan. Malah digarahin uli jam 4 pagi tiang pun bangun siap-siap. Manus mepayas. Aku udah jadi baju kesaluk tiang. Nah, coba. Jak pesemangan gigi semetangi. Manus nang pangnenam. Cokongnya yang sabunin. Ingat angsannya jemput yang mainnya. Saluk penganggo mekejang. Antos yang lantas beli nah. Nggih, nggih. Apa kata sapuniki? Asa dudung memargi ngiren nak ke gedongan je bos ngiren.
Mudiang mesti cemau. Jebos. Singa petengah itu pedalam barangkali. Mudiang. Bang boleh nama kosot. Menika Mal. Mai yang intip nama kosot nih.